Salibonani babukele emakhaya, thanda bona silamukele futhi njalo kusigaba sethu esesifundo sesikolo seSabatha. Okhulumayo mina igama ngumzalwane uPrevious Mpofu. Ngakho ke angihambi ngedwa, ngihamba nomzalwane, zamekeza leli thuba bona azazise. Ngiyalibulisa babukeli, igama lami nginguthabani Sibonge sakwaSibindi. Siyabonga. Ngaphambi kokubana ke singene esifundweni sethu siza ukuthi sithobisa amakhanda sicele umzalwane uSibindi asithandazele. Asithandazenini. Baba wethu osezulwini, siyabonga Nkosi umusa wakho osihlanzile kule ndawo zonke singabaphilileyo. Sibonga Nkosi ke isifundo osiphe sona manje sesifunde sisichazise. Sengathi Nkosi ungasipha amandla amahle, amandla kaMoya oNgcwele kubona Nkosi kube nguye okhulumayo. Ukuze Nkosi ababukeli bathole okunye okungabaphilisa lokumile bakulimuke lapho ngesikhathi siyakuphelele. Lathi ndawonye nabo sibe ngabasindiswe ngenye imini. Ngelihle igama leNkosi Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga ke namhlanje ke sibheke kusifundo sethu esokugcina esale kota usifundo ngo13 esinesihloko esithi sona isiphetho esambuliweyo. So ke ngoba vele leli ikota besifunda ngesiprofeto, uNkulunkulu usihlelele izifundo zakhe ngendlela yokuthi zonke izehlakalo ezakuthi zithathe indawo azikho ezakuthi zenzeke mhlawumbe zibuya kithi zisithatha unaware, ngoba uNkulunkulu konke okuza ukuthi okwenzeke manje okwenzakala even in the future konke kwambuliwe kubekiwe kwaba obala ezwini lakhe. So ke namhlanje ke sifunda ke ngesiphetho esambuliweyo. Iverse lethu lokuvula elekhanda lapha silithola kuSambulo ngo21 evesini lika 5 lithi lona, and he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Angazi mzalwane Sibindi ukuthi uzusisana ngaleli verse mhlawumbe manga silixhumanisa nesihloko sethu sanamhlanje. Lapha ke uJesu ukhuluma loJohane umambuleli. Umtshela ngesithembiso esihle ezathi senzakale nxa sikholakele sisibambise lesithembiso ukuthi uzayenza yonke into ibentsha. Umbuzo engaba lawo kuyini okuza kwenza kube kutsha? Umhlaba lo esiphila kuwo ogcwele isono lenkohlakalo ethile. But nxa uJesu esewile sehlanze yonke into, lo mhlaba esiwubonayo uzaguqulwa ube muhle. Ube ngasengathi awuzange unjani, ube phakathi kwesono. So yibuhle obunye uNkulunkulu asitshele bona abambulayo masalindile uza kwesibili kuna kuyini uzayenzakalayo after sesindisiwe umhlaba omutsha. Abese sithi ke nxa sewutshelile bhala phansi kwenzela ukuthi ube yini, kube ubufakazi kwalabo abazafunda ukuyithi ngempela lawa mazwi aqinisekile njalo futhi ke alethemba elihle. Siyabonga Nthemba ukuthi mangasiqhubeka sijula singena esifundweni sethu sizakuthi sibe nokuzwisisa kabanzi ukuthi ke la mazwi azakuthi agcwaliseke kanjani. Uthena lapha kuMoya Prophet uDesire of Ages page 26. Our little world under the curse of sin, the one dark blot in his glorious creation, will be honored above all other worlds in the universe of God. Ngoba siyazi ukuthi this planet Earth esikuyo kuyiyona eyawela ngaphi esonweni. Kukanti ke kukhona eminye imihlaba engazange yawela esonweni. So ke nanoma ke oyethu umhlaba wawela esonweni, siphiwe lapha isithembiso nesiqiniseko sokuthi ekugcineni njengoba sikhuluma ngesiphetho esambuliweyo, lo umhlaba uzawuphinda futhi uphakanyiswe lawo ube sezingeni lani le eminye imihlaba engazange njani iwele esonweni. Singena ke kusigaba sethu esokuqala lapha esika number 1 lapha esikhuluma khona ngezinhlupho eziyisikhombisa lezo ezakuthi zithelwe emhlabeni ngenxa yolaka uNkulunkulu alalo ngomhlaba onjani ohlubukileyo. Uthena lapha impelo sithola kuSambulo ngo15 evesini lika 1. What is revealed concerning God's judgment to be poured out on the earth? Kuyini ke okwambuliwe malungana lezahlulelo zikaNkulunkulu ezizakuthi zithululelwe emhlabeni?
Lapha lezo esizithola encwadini kaSambulungu ngo-16. uMambuleli uJohane uboniswa izingilosi eziyisikhombisa eziphethe ulaka lukaNkulunkulu oluboniswa njengezitsha ezathi ziluphosele emhlabeni zigcwele ulaka lukaNkulunkulu olungaxutshaniswanga. So-ke ngokuchaza kwadade lapha ku-early writings uthi-ke wabona-ke lolo laka lulaka olubuhlungu olugcwele intukuthelo kaJehova olungaxutshaniswanga ozathi luphoselwe ngaphi emhlabeni. Sikhumbule ukuthi-ke uNkulunkulu ngaleso sikhathi-ke imimoya le ebanjwe ezingilosi iyabe sezinjani seyekile. So awusela mncengeli ezulwini. Lezo zitsha lezo sezibuya vele zigcwele ulaka olupheleleyo lukaNkulunkulu olungela impepho phakathi. So-ke leso yisibonakaliso ukuthi uJohane Mambulela asibonayo ukuthi-ke lezo zitsha lezo ezibuyayo azibuyi ngengozi, zibuya-ke ngokuthi kufanele umhlaba onjani ujezwe ngenxa yobana-ke unjani awamukelanga insindiso. Njalo futhi okunye yikuthi-ke lezi zizukulwane lezi ezisemhlabeni ezaze zihlupheka kangaka zizabulawa yizilonda ezitshiyatshiyeneyo lokuswelakala kwamanzi okuzabenza bathuke uNkulunkulu ngamandla okungapheliyo. But akula muntu ozokufa ngaleso sikhathi. So-ke esikuzwisa lapha ukuthi uNkulunkulu ngenxa yohlubuko oluthelwa bakhona emhlabeni unesikhathi asimisile lapho azakuthi aveze khona intukuthelo yakhe noma ajezise bonke abantu abangabenzi bobu ngokuthi abehlisele izinhlupho ezingaki eziyisikhombisa. Lezi zinhlupho azimiselwanga abantwana bakaNkulunkulu abenza intando yakhe, kodwa-ke ziza kuthi zibhekane nalabo abathe bahlubuka entandweni kabani kaNkulunkulu. Masiya kuBhili laphana uthena nxa sithola impendulo yethu kuJeremiya ngo-25 evesini ka-30 kusiya ku-33 lapho umprofethi uJeremiya afakazana khona naye uJohane uMambuleli malungana lalesi sikhathi sani sezinhlupho. Uthena-ke, in what different manner is the same scene described? Uthi-ke kungayiphi indlela ehlukile lapho-ke isehlakalo lesi siphinda sivezwa. So nalesi sehlakalo sani esokuthelwa kwezinhlupho zikaNkulunkulu eziyisikhombisa emhlabeni. Lapha-ke uJeremiya ubonisa-ke ukulinyazwa kwabantu abangenzanga kahle phambi kukaNkulunkulu. Baza kufa kusolakale umuntu ozobangcwaba. Kuthiwa bazalala phansi njengengcekeza yani yenkomo, kungela muntu obanjani obangcwabayo. Okusho abasuke bafe. Kodwa bazathi bethe gqa besendaweni ezitshiyatshiyeneyo ngemva kokuhlupheka okunjani okukhulu. Umhlaba soqalekisiwe ungasela amanzi okuphuza, uqalekisiwe ungasela into enhle eyokudla. uNkulunkulu uzathumela-ke umoya omkhulu ozalimaza yonke imiphefumulo yabantu abangalasivikelo ngohlupho kaJakhobe. Ngapha-ke uJohane uMambuleli futhi ekhomenta-ke ngesehlakalo esifanayo ubona-ke ukuthi that he may eat the flesh of kings and the flesh of captains and the flesh of mighty men and the flesh of horses and of them that sit on them and the flesh of all men both free and bond both small and great. So ukuthi na amakhosi la esiwabonayo nxa engazange aphenduka enkosini labo azaba ngabanye-ke abazalinyazwa kulolo laka lukaNkulunkulu, bazahlupheka indlela ezitshiyeneyo. Abantu kade sibathi ngamaqhawe okulwa beyosazi ukulwa izimpi, but on that day kaNkulunkulu bazaphelelwa ngamandla. So-ke asimelanga sikuthandabuze lokhu ukuthi baza kufa ngoba ukhuluma uJeremiya efakazana lo Johane uMambuleli. Uthena-ke ngapha kuJeremiya izidumbu zabo bonke laba bantu abangabenzi bobu ukuthi ziyokugcwala enhlane njengamalongwe enkomo. Ngezinye izindlela izidumbu zakhona ziyakugcwala zisakazeke indawo yonke. Abantu baza kufa ngobuningi kangangokuthi kuyoba nzima ukuthi kube khona umuntu onjani obangcwabayo. Abesefakaza ngapha uJohane uMambuleli ukuthi izinyoni zezulu ziza kuthi kube yizo ezizakuthi zidle kulezi zidumbu zalabo abantu abazabe besakazekile emhlabeni wonke behlulekile ukuthi banjani bangcwatshwe. So-ke lokho kubonisa-ke ukuthi ulaka likaNkulunkulu luzobe lulukhulu or lunamandla angakanani lawo awokutshabalalisa bonke abantu abangabenzi abobubi. Masidlula-ke laphana sisiya ngaphansi kwesigaba esikaMande.
isigaba sesibili number 2 uthena ke the second coming usekhuluma ke ngokuza kwesibili kwabani kwakhe uKristu. Uthena lapha embuzweni kaA, how does the book of Revelation describe Christ's coming? Uthi ke kukanjani lapho incwadi yesambulo ichaza ukuza kwesibili kukaKristu emhlabeni? And so ivesi lona lika Revelation 1:7 ethi bheka ngiyeza ngamafu. Amafu lawo ke prophetically kumbe ngesiprofethi akhomba izingilosi. So ke nxa uJesu ebuya emhlabeni uzabe ezungazwe izingilosi engeke sikhona ukubana sizibale. So nxa ebuyayo wonke umuntu uzakumbona. But ke ibisithi lalabo abamgwazayo bazabona ukuthi na wonke umuntu owamgwazayo kumbe owaphatheka ekubulani uKristu uzakhumbula indlela ayidlalayo ecimeni lensindiso, uzakuthi ajeze njengendlela le awona ngayo. Wonke amakhosi omhlaba, abakhulu labancane, abacebileyo labayanga, nabo bonke abakhululekileyo lababoshiweyo, lalabo abaphoselwa ke ezindongeni zamadwala, babaningi babazakhala bethi Nkosi, ndaba senjani siwele, ngoba sebebone ulaka lukabantu lukaNkulunkulu. So there will be a celebration lokukhala okukhulu kulabo ke abazanga benze into kaNkulunkulu. Banqala lapha nampofu sibala ke umoya wesiprofethi ke. Kwenzakala ke into le yenzakala ngohlupho lwesikhombisa. Nxa uJesu after Jesu uNkosi uNkulunkulu esekhulumile isikhathi nexesha lapho umntanakazi azabuya ngalo. Uthina ke masenze namehlo ethu adonselwa ngaphi empumalanga. Lapho sabona khona ke iyezi elincane elingange ngxenye yesandla somuntu elakhulayo laphelela lazaba yisekli enkulu. Phakathi kwalo mafu bekuhleli khona indodana yomuntu enguKristu, ugqoke impahla ezimhlophe kanye lemqhele engenakubaliswa eminingi. Ubuya ke ukuzothi azothabatha abangcwele lokuthi azojezisa labo abenzi bokubi. Ababi bazayehluleka ubana babheke lezo zehlakalo because bazabe besindwa izono zabo, kodwa abalungileyo bazathokoza baqolothi njengamathole ebona ini onina babo. But labo ababi ngaleso hlelo esithile uyabuthi na ngubani ozaba able ukubana ami ngaleso sikhathi. Nxa ke inkosi iqhamuka amafezulu, abalungileyo lanxa bazabe mhlawumbe bethandabuza isiqiniseko sokuthi basindiswe bazazi bona ngoba bazakuthi bami bambone uKristu. Kodwa labo abangezanga kuhle yibo labo ukuthi abazathi mdaba siwele, ngoba asifuna njani sibone lolo laka oluzayo. Injalo ke esikuphawula kakhulu lapha yikho lokuthi ukuza kwaKristu kwesibili kuza ukuthi kube lo mzwela omkhulu especially kulabo abantu abangazange benze intando yakhe. Ngoba lapho manga eqhamuka ngamafezulu esiza ukubana azothatha abakhe abenze intando yakhe besemhlabeni, ababi bona bazofisa ukuthi ngabe kuthi abaya njani, bayabaleka bangakwazi ukuthi bamelane laye ngoba besazi ukuthi uza elolaka olunjani olukhulu. And sifundile futhi lapha kumoya wesibili njengoba uchazile, just maybe ukucacisa kancane, uthena kubonakala iyezi elingangentende yesandla liqhamuka kuphi empumalanga, limnyama lelifu, but maloke lisondela liyatshintsha liba yife elinjani elimhlophe. Maloke lokhe lisondela kuze kuse kubonakala ukuthi yini izingilosi eziza zimkhaphile uKristu ukubana aze emhlabeni. So enye into futhi ephawulekileyo ngileyo ukuthi uKristu okuzeni kwakhe akasoze aze ukuthi mhlawumbe abone lixuku elithile labantu, kodwa usambulo ngo1 verse ka7 uthe amehlo wonke azanjani aza kumbona, kungakhethekile ukuthi wenze okuhle noma wenze okunjani okubi. Uthana lapha what will the angels then do? Lapha sike sithola izingilosi zikaNkulunkulu kusiba yizo ezisebenza ukuthi zibuthele abantwana bakaNkulunkulu njani ndawonye emagumbini amane omhlaba. Zibuthela abantu bonke ndawonye emagumbini anjani amane omhlaba, ngoba uKristu ekuzeni kwakhe manga ezothatha abakhe abalungileyo abekho abantu abaza ukuthi bandulela abanye ukuthi bahambe noKristu bayezulwini, kodwa uKristu uhamba ngesikhathi esifanayo nabantu bonke ukuthi abase ngaphi ekhaya ezulwini. Azakhuluma ukuthi kumoya wesibili laphana kubonakala izingilosi ezinye
lezo ezobe ziqoqa abantu kumagumbi amane omhlaba uthi zize zibonakale futhi zithatha abantwana labo abathi balahlekelwa ngabazali babo okwahamba abazali kuqala uthi ziyabathatha zibanikele ezandleni zabazali babo ukuthi abazali bazabe besindisiwe. Masiya kusila phana uthi na where will Satan be placed? Manga yonke le into isenzeka kuthathwa abalungileyo uKristu esiya nabo ezulwini, uSathane uyokubekwa kuphi? ngokukaSambulo 20 verse ka 1 kusiya ku2. uSathane uyasatshela ukuthi lapho lo mhlaba lo esiwo uzaba likhaya likaSathane for iminyaka eyinkulungwane. So ke uJohane uMambuleli uthi uzaphoselwa emgodini ongenamkhawulo. So ke lowo mgodi lo asuthi uzagujwa umgodi omkhulu no. Kuyindawo lapho uSathane azaphosela khona ekhayeni lale mhlaba. Umhlaba lo usele usuyincithela ungaselanga into ephilayo. uSathane uyabe yedwa zwi ebhodabhoda eswele umuntu ongamlinga. So in that sense ngalowo mqondo uyabe semgodini ongenamkhawulo because ephethwe yesizungu engenamuntu ongamkhathaza kumbe umuntu angamlinga. So ke siyabona ukuthi okweminyaka eyinkulungwane ngesikhathi uKristu ethethe abangcwele waya nabo ezulwini ukuthi bayekwenza umsebenzi wokwahlulela abantu ababi noSathane nezingilosi zakhe. uSathane uzosala elana ehlane elingumhlaba, and ngaleso sikhathi sifunda ukuthi izintaba ziyobe zisukile endaweni yazo, ulwandle lalo luphazamisekile, imvelo yonke nje izobe iphenduphendulekile. Kuthiwa uSathane kuzoba likhaya lakhe lelo ehleli lapho nezingilosi zakhe engenaye ngitsho lo muntu oyedwa anganjani angathi amlingi ukuze amdonsele kuphi ebubini. Siya laphana esigabeni ke esesithathu esikhuluma ngejudgment, ukwahlulelwa. So ke abangcwele bahambile baye ekhaya ezulwini noKristu okweminyaka eyinkulungwane. Sesivele sakuchaza anyway ukuthi bazabe behamba besiyaqhuba umsebenzi wani okwahlulelwa. Angithi uyatsho lapha kwabaseKorinte ngo6 verse ka2 ukuthi manga lihluleka ukwahlulela izindaba ezincinyane ezabona lomhlaba, alazi na ukuthi lizokwahlulela ubani? uSathane kunye nani nezingilosi zakhe nawo bonke abantu abanjani ababi. So ke abantwana bakaNkulunkulu abenze intando yakhe bazahamba baye kubusa noKristu for those 1000 years besenza umsebenzi wani okwahlulela abantu ababi, ozokuthi ekupheleni kwawo ke kubonakala uKristu ephuma ke ezulwini eneJerusalema elitsha esiza emhlabeni ukuthi kuzonikezwa isinqumo sokwahlulelwa kulabo abantu abanjani abantu ababi abazasala befile okweminyaka eyinkulungwane. Angazi ukuthi kukhona mhlawumbe okunye ongakuphawula laphana kumoya wesiprofeto esiuphiwe uGreat Controversy. Ikunye futhi nxa besahlulela abantu ababi kanye uSathane baza besahlulela ngeBhayibheli leli abalenqabileyo abangazange bazwisise la ngamabhuku la asezulwini, meaning ukuthi yonke into iyabe very accurate. Asongo babajaje from nowhere, bazasebenzisa amabhuku asezulwini kanye leBhayibheli ubona ke umuntu athole ke isigwebo esiqondane le ndlela le awona ngayo. And ikakhulu umthetho kaNkulunkulu yiyo ozokuba yi-standard in the judgment, or i-standard of what? Judgment. Uthena lapha ku-B, what is to take place at the end of 1000 year judgment? Kuyini okuthatha ke indawo ekupheleni kwale iminyaka eyinkulungwane yokwahlulela? Umuzi omuhle waseJerusalema okuthiwa yabomuhle njengomakoti ehlobele umkakhe uzayehla uzavela ezulwini ke abantu baningi bazawubona. And in that after year uSathane uzakhululwa. Mayekhululwayo uSathane asikuthi uzaphenduka futhi, uzakhululwa aqhubeke ngenkohlakalo le akade nayo uqaleni, azatshela abantu ukuthi lwanombuso libona usiza phezulu wawungowami, asihambeni senjani siyohlasela ukuze siwuthule futhi. So ke uSathane asunakaphenduke nxa ebona abantu abaningi abavukileyo abafileyo, uzagcina iconfidence ukuthi ke njengoba sesibaningi kangaka so singa-overpower umuzi lona siwuthathe ngoba wawuvele ungowami nasekuqaleni. Amen. So ke into ebalulekileyo lapha esiyitholayo ukuthi ekupheleni kwale iminyaka eyinkulungwane manga uKristu esiza leJerusalema elitsha lisiza
emhlabeni ozobu usuwenziwe kakutsha kuqala ngokuthi kuvuswe laba abanjani abafileyo ababi ukuthi bamukeliswe umvuzo wabo. Mangabe samukeliswa umvuzo wabo lo oyikubhujiswa ngomlilo, that same process yomlilo iyeza ukuthi isebenze ukuthi ihlanze umhlaba lo wenziwe kanjani, wenziwe kakutsha. Abesithena ke, what will be the ultimate end of the wicked? Yona le sichaza futhi lokho esiphinda ukuthi isiphetho sabantu ababi kuyakwa yini ukubhujiswa, ngoba uthena uyakubhubhisa impande unyalani namagatsha. Mangaye ekhuluma ngempande ukhuluma ngobani? NgoSatane. Maye ekhuluma ngamagatsha ukhuluma ngabenzi bonke bobo kumbe abantu bonke abazabe benjani, belahliwe, bayakuchabalaliswa. Mangabe bechabalaliswa kunye noSatane, kuthi ukuthi isono siyobe sichabalele, akuseke kuphinda kube khona ini ububi futhi emhlabeni omutsha lo inkosi yakuthi isenzele wona. Mase siya ke esigabeni sika number 4 lapho sesikhuluma khona ngomhlaba omutsha. Uyabuza lapha obhala uthi na describe God's promise to make all things new again. Uthi ke chaza ngesithembiso sikaNkulunkulu esokwenza kakutsha yonke into. Kuzobe kusenzakalani na? Amavesi lonke la siwaphiwe amane akhuluma into efana nayo ukuthi yonke into esezulwini iyabe into entsha. Uyakhuluma lapha nomambuleli ukuthi ake wabona umhlaba omutsha kanye lelezulu elitsha, ngoba umhlaba omdala lo esiku namhlanje uzabe sewushabalele. Asikwazi ukuthi unjani umbuso sezulwini. So ke abawazi mhlawumbe yilabo abakhona khona ngale manje, but thina sisiphile kulo mhlaba asibazi ubuhle basezulwini. Imicabango yethu ifiphile bona ke simagine ubuhle basezulwini. So masifikayo sizathi sibubone bonke ubuhle lobo obunjani owenziweyo. Okwesibili, uthembise lamanzi okuphila azaphuzwa ngabantu abangcwele, abuye ehlelweni sobukhosi kanye lewundlu. So sibe sonke into le nje amanzi, into esibonayo izabe into entsha. Naphakathi kwesitalada kuthiwa ke khona imfula lesihlahla esokuphila ezawuthi sidliwe ngabantu abasindisiweyo kuze batholeke izelapho ezinhle kuzo zonke izizwe. But ivesi engithandile yile Isaiah 65 verse 17 athi mina ke, for behold I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered nor come into mind. So nxa sesifike ezulwini wonke ubuhle lo mhlawumbe sibubonayo bobesikhatshana buzadilitheka engqondweni zethu, buzafiphala. Sesibona ubuhle bangabasezulwini, izinkinga, inkohlakalo kade siyibona akusina kuphinde futhi kunjani kukhumbuleke, because yonke into esiyibonayo lesihamba kiyo kuye sekuyinto entsha, beginning from the food, emanzini kanye noNkulunkulu. Ubona uNkulunkulu imbala kube kuyinto entsha kithina ngalezo sikhathi. So ke lokhu kusithatha imiqondo yethu kuyihambise kuyifinyelise ezingeni lokuthi sibone ukuthi ungakanani umthelela wani wesono, ngoba isono sivame kulo mhlaba esikuwo uplanet Earth angithi. Kodwa ke uthi nxa ngaye ethembisa akayi kwenza kuphela umhlaba lo esikuwo kakusha ame lapho, uthi ngitsho namazulu izulu uzokwenza nani nezulu elisha, ngoba sikhumbule ukuthi lolu hlubuko lwaqala kuphi? Khona lezulwini. Lalo lo izulu lenza njani? Lonakaliso. So lalo lizobe lilesidingo sokuthi linjani libuye lenziwe kakutsha ngendlela efananayo lo mhlaba lawo njani wenziwe kakutsha. Lokho kuye kusinikeza insilela ukuthi ngabe siyalangazelela ukuthi siye ubona lo mhlaba omutsha, o sibe ngabantu abayohamba siyongena sihlale kulelo izulu elinjani elisha. Uthena lapha nxa ngasiqhubeka ku number B, what will be different in the new earth? Kuyini okuzobe kukutsha o kumbe kuyini okuzobe kungafani kulo umhlaba omutsha? Bathi abantu bazakha izindlu njengoba bahlale phakathi kwazo. Namhlanje yakhe indlu qeda uyichiye kungena umuntu akuthathele bhangi ngangani ngomona. But and they shall build houses and inhabit them, and they shall plant vineyards and eat the fruit of them. So bazatshala izitshalo ezinhle, ungabi lo muntu ofensayo ukuthi ungadliwa izinyamazana kumbe ukuthi otshwe ngabantu. Bazatshala izitshalo zabo
zibe ngezabo zize zivuthwe zidliwe izandla zabo. So-ke into asuna basebenzele in vain futhi bazabona izithelo zezane zemisebenzi yabo emihle. Kulapho futhi kuthiwa-ke ingane ezincane zidlala lebhubesi kungabi khona futhi unjani ukulumana, meaning ukuthi umntwana mbilathi umuntu omdala I'll be friend noma umngane wani webhubesi, abantu badlalani lebhubesi, ungabi khona ukulumana or ukubalekelana. But nasi into enhle engithanda ukuthi-ke ngaleso sikhathi nxa basebezulwini uNkulunkulu uzazisusa zonke izinyembezi zabakholakeleyo. Ziphi inyembezi lezo? Ukukhala kwabo, ukuhlupheka kwabo emhlabeni, usola ukuhlala usola nje inhlalo enhle emhlabeni. Kuthiwa uNkulunkulu uzakwesula abalethile-ke ikhaya elihle lapho ukufa lezinsizi lokukhala ongasona khona indawo na kuphile khona, ngoba into yakuqala yesenjani iyabe seyidlulile. Abese comment lapha ku-Elenjwe ku-Get Conference ukuthi-ke izinsizi njengoba sengishilo azila mvumo zihlale ngaphi ekhaya lasezulwini. So akula kukhala ukuthi namhlanje ngibulawa yisisu, ngibulawa izinyawo. Akula abantu abaye emfeni ukuthi hayi ilanga lezo sesishiye ngumfowenu, ngoba uNkulunkulu uza kuthi akunqobe ukufa. Akula abantu abakhalayo ezulwini, ugcwele intokozo njalo futhi-ke into enhle akusenakho ukulala, awusenakho ubusuku ezulwini. So siphila ebukhanyeni up to the endless time ngoba uNkulunkulu uBaba nguye impela ilanga lokuphila kwethu. So babusisiwe abantu abazathi nxa behlupheka emhlabeni balangazelele ukulanamba lanxa siphethwe izinsiza ezitshiyatshiyeneyo, but tomorrow is promised wona-ke zahlala emzini omuhle lapho okungela zindwendwe nazanzane zabantu abayesifeni, lapho kunabantu abakhalayo abakhalelana ngokuthi sebeshone kumbe sebegula, bazahlala endaweni egcwele intokozo kanye nenjabulo. So ngamafishane into esivezelwa lapha eyenza ukuthi lo mhlaba omusha uhluke kulo mhlaba esiphila kuwo, it will be the atmosphere of peace. Ngokubana kulo mhlaba omusha into ezobe ikhona ibusa lapho yini? Ukuthula. Njengoba ukuchazela ukuthi akusekuba khona ukufa, akusekuba khona ukuhlupheka, akusekuba khona ukukhala, akusekuba khona ukulwisana, ubutha, nazo zonke izinto ezimbi ezinjalo. Kodwa-ke abaza kuhlala kulowo mhlaba bayohlala ngani? Ngokuthula la ngokuzwana, akusekho umuntu okhathalayo. Njengoba uchazile ukuthi ubusuku bunjani, abusekho, asekuba nalo usuku oluhlukaniswa ngemini nani nebusuku, ngoba sabe sesiphila esikhathini esengunaphakade. Sisiya-ke esigabeni sethu sokugcina esika number 5, ukhuluma lapha-ke ngesinxuso, invitation and benediction. Angazi ukuthi benediction ngayichaza ngithini uzusisane. Usizo. So ukhuluma ngesinxuso kunye nani nesibusiso. Uthi lapha ku number 5A, with what words did Jesus seek to encourage the readers of Revelation's prophecies? Uthi-ke ungawaphi amazwi lapho uJesu afisa ukuthi akhuthaze khona bonke abantu abaza kuthi bafunde lezi ziprofeto zikaSambulo? Uthini uKristu? Ngemva abantu sesifundile lezo ziprofeto zikaDaniel lokuzwisisa zonke izehlakalo zathatha indawo, amazwi akhulunywa-ke nguJesu-ke eqinisa-ke abafundi ukuthi bika njani ngiyeza masinyane. So namhlanje singacabanga ukuthi uJesu sephuzile ukubuya, but ngenxa yokuthi uyasibekezelela, uyafisa ukuthi wonke umuntu abuye ensindisweni. Isithembiso asithembisa ukuthi uyakwazi isiqalo lani lesiphetho, uyakwazi ukuhlupheka kwethu. But uma sibambele eqinisweni sagcina imithetho ekaNkulunkulu, sathi ngelinye usuku nxa sewubile masinyane siye kudla lezo sithelo esihle esilungisile bonke abangcwele. So-ke nxa umuntu ekuthembisile, especially nxa uJesu ekuthembisile, I'm very sure ukuthi lezo sithembiso uzanjani uzosigcwalisa. So ukuphuza kwethu ukubuya kithi namhlanje kuyinsindiso, ngamathuba esiwaphiwe wona siwasebenzise uze zisindiswe, ngoba yena uzabuya. And futhi uma ebuyayo ukuthi I come very quickly, ngibuya masinyane ukuze ngizokupha umuntu ngokwemisebenzi yakhe. Asikhumbuleni vele ukuthi isihloko sethu esesifundo sikhulume ngesiphetho lesi sinjani esambuliweyo. So uKristu lapha usekhuluma-ke ekugcineni eletha isinxuso ebantwini ukuthi bhekani nginjani, ngiyeza masinyane. And uma ngiza ngiphethe ini? Umvuzo esandleni ukunika ilowo nalowo ngani ngemisebenzi yakhe. So-ke ngaphambi kokubana uKristu eze emhlabeni, thina siphiwe insilela yokuthi
simele ukuthi senze ukulunga, senze ukuqonda, sibe ngabantu abagcwalisa izidingo zomthetho wakhe uNkulunkulu ukuze ekuzeni kukaKristu lapho mangayesiza njengoba ekhuluma ukuthi uphethe umvuzo, sibe nakho ukuthi samukeliswe umvuzo onjani okulunga kumbe umvuzo lo wempilo enjani engunaphakade. Umbuzo wethu wokugcina ke lapha number B. Ngafike ecina baba uMpofu. Ile quotation le ku the Acts of Apostles page 584. Ithi, let none think because they cannot explain the meaning of every symbol in Revelation that it is useless for them to search this book in effort to know the meaning of the truth it contains. So ngizama ukuzwa ukuthi ke lanxa uJesu ethe uyaba masinyane, thina we must not be idle kumbe sibe sivilaphi wona sisebenza. We must still search the book, sibale sizwisise ukuthi na le symbol kumbe lolu phawu lutshoni. Mhlawumbe lolu phawu uzathi sifuna izimpilo zethu. So ukuthi na nxa sifundayo into kaNkulunkulu emunye ethu incwadi le iyabonakala kanye lithwa ama mysteries lawa kade efihliwe ayavesekala. Singawabona siwazwisise sikhuleke ngawo. Kuzasenza mase abantu abaphendukayo ngoba sesikwazi na kuyini okulandelayo. Xa into lesi sidlulile kuyini okubuyayo, kuyini okuzathi kuphangisise ukuza kwaKristu. Ukuthi na sibe aware of everything that comes along the way. Amen. Masi bheka isigaba sesokugcina ke lapha uthi na, how does Christ invite us to find perpetual life and peace through him? Uthi ke uKristu usinxusa usimema kanjani ukuba sithole impilo eqhubekayo kunye nokuthula ngaye. Siphiwe ke lapha amavesi amathathu, uSambulo 22 evesini ka7, Isaiah 55 evesini ka1, loJohane 7 evesini lika37. So lapha ke into enhle esiyithola uKristu uletha isimemo ebantwini. Uthi yena lo omileyo makenze njani? Makeze kuye azothola amanzi ani akuphila. uKristu mangaya esiletha isimemo siza sibhekiswe kubo bonke abantu. Akakhethi umuntu. Kodwa uthi lo onjani omileyo makeze ukuze azophuza kulo mthombo okuphila. So uKristu ngamafishane uyasimema ukuthi masize kuye. Mangasifikile kuye o mangasisondela kuye, utshilo ukuthi sizothola impilo eqhubekayo, impilo engapheliyo, utshilo ukuthi sizokuthola ini ngisho nokuthula. Namhlanje emhlabeni esiphila phakathi kwawo akukho ukuthula. Izizwe ziyalwisana, imindeni iyalwisana, ohulumeni bayalwisana. Ngamafishane nje ukuthula kunjani? Akukho. So ke ukuthula kungekho kunjalo uKristu uyasambulela ke ukuthi yena ukuthula lokho esikudinga unjani unakho. Ende ukuze asinikeze lokho kuthula sidinga ukuthi okokuqala size kuye sizophuza ngapi? Emthonjeni wakhe wokuphila. So ke sokukimi nakuwe nakubabukele emakhaya ukuthi siyasamukela na isimemo esokuthi size kuye uKristu sizokuphuza kulo mthombo namanzi okuphila. Ayiyo azakuthi asinike impilo eqhubekayo, impilo engenakuphela, aphinde asinike futhi ini ukuthula. Uthena lapha ke, the cry of Christ to the thirsty soul is still going forth, and it appeals to us with even greater power than to those who heard it in the temple on that last day of the feast. The fountain is open for all. The weary and exhausted ones are offered the refreshing draught of eternal life. Jesus is still crying, if any man is athirst, let him come unto me and drink. So to Kristu uvule izandla zakhe, uletha isimemo kubo bonke abantu ukuthi lo omileyo makeze kuye azophuza ini amanzi okuphila. So ke mangasisonga ke isifundo sethu, angazi mzala lesibindi ukuthi ngawaphi mhlawumbe amagama aphawulekileyo esingasonga ngawo isifundo sethu lapha malungana lesi simemo esambuliweyo esokuza kwesibili kukaKristu. Into njengayiphawula njalo kufanele silimuke ngaye ukuthi ukuza kwaJesu akusona ukusizume nxa sithembekile. Nxa singabantwana bakaNkulunkulu siyakwazi ukuthi na
kuyini okuzathi kuqale indawo. Njengoba sesifunde ubona-ke kuqala kuthele izitsha zolaka zikaNkulunkulu eziyisikhombisa. Stage by stage kuza kuqhubeka kuze kufike ubani? Ufika kukaMsindisi. So okwamanje nxa uJesu engakabuyi ezulwini, singakaphonswa lolo laka olukhulu, masebe ningabantu-ke abathembekileyo babukile emakhaya ukuze sivikeleke olakeni lukaNkulunkulu oluzayo. Xa sivikelekile saprotectwa saba-sheltered ngemusa kaNkulunkulu, sihlanganyele ekuhlupheni lukaJakhobe kuze kusekupheleni. Ngolunye usuku zathi inkosi siyibone iqhamumafu ezulu, isithathe isesekhala sezulwini lapho zathi sihlale khona esithethwe ukubona akusinobe khona ukukhala, izimva lezinhlupheko, because into yokuqala yabisenjani, izinto zakuqala zisebenze zedlulile. So lezo zinto ezenzakalayo sizitsheliwe ngaphambilini. Sanikezwa ubona-ke sinanzelele ukubona-ke singahambi kakhulu ebangeni lesono ukuze singahlanganyeli ekuhlupheni uNkulunkulu azathi akuphonse ngezinsuku zokucina, but sibe ngabantu abaphephileyo abaze balimuke basurvive kumbe basinde kulolo laka size siyobona umbuso wezulu othenjisiweyo. Amen. And siyathola-ke isiqiniseko lapha ezweni likaNkulunkulu ukubana akazi kwenza lutho engazange asambulele ngabobani? Ngabaprofethi bakhe. Ngoba-ke siphiwe iziprofethi lapha eziveza ukuthi kuyoqala kwenzeke lokhu, kubuye kulandele lokhu, kubuye lokhu, then kugcine lokhu. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu kuyindlela yakhe ukuthi asiqondise or asilimukise ukuthi mangasibona kusenzeka okuthile sazi ukuthi sesikuphi nesikhathi. Sesisondele ekutheni maduzane siyefika esikhathini sani esokuphela esokuthi uKristu aze emhlabeni. Kwangathi-ke inkosi ngathi sibusise ngalesi sifundo mangasiliqhiba leli kota, nalapho siyakuthi siqale khona isifundo esitsha ngeviki elizayo, enithemba ukuthi mhlawumbe siqhubekeka from la esigcine khona, kube khona esikuthathayo okusilimukisayo ukuze lolo suku lokuza kwenkosi lunganjani? Lungasizumi. Mangasiphetha-ke isifundo sethu-ke sisakuthi sithobisana amakhanda sibe nomthandazo, asikhulekeni. Baba oyingcwele othandekayo osezulwini, siyabonga ngalezi sifundo ezimangalisayo ezinjengalezi, lapho sambulela khona yonke imfihlakalo yezehlakalo lezo eziyokuthi zithathe indawo ngaphambilini kokuba uze kona lo mhlaba uzosithatha usise ekhaya ezulwini. Akuthi zonke izixwayiso esizinikezwayo, akuthi konke ukulimukiswa esikuvezeleyo kulesi sifundo kube lokho okuza kuthi kusivuse umuntu munye ngamunye, ukuze thina nemindeni yethu nanjengebandla na kubo bonke abantu futhi lesi simeme sakuthi sifinyelele kubo, sibonakala siba ngabantu esiphila ngokuhambisana lezixwayiso zesikhathi, ukuze ukuza kwakho kungasizumi, kufike sivele sikulungele bese kuthi lowo mvuzo othembise ukuthi uza uphethe kubonakalise thina sonke siwamkeliswa sithatha sisiwa ekhaya ezulwini. Iba nathi nalapho siyakuthi singene kwezifundo ezilandelayo kwangathi ungathi sikhanyisele lokho kuyintando yakho. Konke lokhu lesingawucela ngasenzele khona ngayo Yesu umsindisi kunye nomfeli nenkosi ethu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga-ke babukele emakhaya ukuba nalichithe isikhathi linathi. Silimema futhi njalo kuhlelo olwesifundo sethu silandelayo esekota elitsha lapho esabe sesifunda khona ngesihloko esihlukile kwangathi lingahlanganyela kunye lathi. Siyabonga. Amen.